نه برادر، سلام علیکم، خوش آمده. اما لایک شاطق زنه. سلام علیکم، خوش آمدید هم برادرام. لایک شاطق زنید، با یک درآمده لایک بونید، همین خوب میشه. آواز بالا. برای لایک رحمت برادر عزیز. راه راست، خوش آمدی برادر عزیز. برای لایک رحمت برادر و لایک مونی خدا خودم جمع میشود، با چخ میکنیم اینجا. نه دیگه تلفن، همین تلفن هاتم. السلام علیکم واقعا دوستی من برای کار همشون و وقتی امین رحمت برادر عزیز. هم لایک مونیتون التماس منه کلیت گیری مرحمت کلچه دادم برای جون. در کانالی ما نباشه شوید، در کانالتون سلکای منین میشیم برادر عزیز. کسی که در من نیست، من میشم دا آخر با زنگولش. خدا خواهد با لایک های میمونم، کامنتاری های میمونم. رحمت برای لایک هاتون. خوش آمدیتون. راه راست سلامتی نقص برادر عزیز. آوازی من نرمال رفت سا برادر. راه راست آواز چه خیر رفت سا. اکی نصیحت. سلام علیکم. دویم لایک به رحمت. شما در همین افیرای ما هم میامدگید یکا. خوش آمدید برادر عزیز. در بالا گذارید، یک پیاله چای نشه. من همه افیراتون برای هفته انشاءالله همه وقت لایک میمونم، اگر نباشم با درآمده لایک میمونم. نصیحت برادر آدمی زیرا همه وقت در افیراش پیدایش که میکنم برادر دستگیری کنی. رحمت برای لایکتون. نصیحت برادر در اینجا گوش کردیم. اعلان 22:00 افیر دارم میگه. نصیحت مرحمت برادر. دیداسی اعلان ما حاضر افیر سر کردم برات. بعد این 15 منت افیری ما خوب مایل برادر اعلان. نصیحت 22:00 به افیر داره. خیره سوسوش نشیده به زنگوله شما بشید میده دارم. خری سوسو نو برادر عزیز هم بالا دمی 3 روز می 3-4 روز شد افیرای ساعتاش نداده سا. این چی خیلی شده سا. نو
میدونم اوزی میبرویم خیلی میدونه که بره نصیحت فهمیدی گفی منه برا نصیحت 20 نصیحت 20 برادر عزیز فهمیدی گفی منه بارون گنده سخت داره برادرها همجا یکون آدم هستن سلام علیک کنیم هم اوبریست هم نرس برادرای اهل اسلام برادرها کی ده همجا یکنی عوض کنی تو نصیحت رفت بخولم کنی یکون کس یکون چی نویسد برادرای من دو نفر کیه در اینجا کنی از سلام علیک اون کس سلام نداده باشم بخشش برادرای اون کس لایک نمونده باشه لایک همونه کنی گپ زنی او برادر عزیز رؤوف خوش آمدید برادر لایک زنی مرحمت کنی کنی افیر جمع برادر عزیز کنی یک کنی جمع کن دم یک ساعت خواهی افیر کنیم میل نمی کنیم چیه که بسیاری افیرشو با خودم نگرفته کم ولی نمیدونم چی بود که همین نصیحت پرسیدم اینجا رفت جواب نداده اکو جان سلام جان نه خواجگاه آمدی سلام دیوانه خانه سلام برادر عزیز کلوچه گیرید در بالا گذاری همون لایک یک شاته زنید تا التیموس کم در آدم جان شک کلوچه دادم نسیم جان سلام علیکم خوش آمدی برادر عزیز همون لایک همون ایتون برادر التیموس دیوانه خانه برادر نفهمیدم دما هستی و نه برادر کنی از سلکت ما بینیم شما یا دیگر که کی با هستیم نسیم تیوی به توشنه هستم رؤوف با هستم برادرای دیگر دستگیری کنیم با لایک شوید همین از چیز فهمید که با زنگوله شدن یکون چیز زلال ندارد شوید با زنگولش خیلی لایک هم نمونید اگر کامنتاری هم نمونید هم زنگوله را حتمی نکنید التماس
رحمت برادی عزیز. دیوانه خانه صبر. این صبر برادر، من به توچ هستی کارتینگت نام تمینیت کردگی کی دیوانه خانه؟ مرادیلا بایف، خوش آمدی برادر عزیز. چرخ زده نمی بیای پیشای ما میمونی. خوش آمدی. رحمت برادر. سنت الله برادر همون و دلیل کنید همون سلکر از نمونه. خطلان برادری ما اومد. رحمت خوش آمدی. فیربه هم رخه خودم میدونی لکه یک شته فرو اینترنتی من سوس برادر یگان کسی گپش جواب نده باشم بخشیش. خطلان کلوچه گیر ششم لایکت به رحمت برادری عزیز. دیوانه خانه اکای سنت الله رو بوامون بالا سیلگر رو دلی کنه. میدونم یک خیلی آدم ها اینترنت خودم ترمزین میکنن نگاه میکنم خیلی دلیت کنه تا التیماس. دیوان خانه کسل خانه سمایل که دلی کم شو. هشتم لایک هم رحمه برای جون سمایلی که دو دلی کن خدا میفهمی. برادر سمایلی که دو دلی کرنگ ریکنی. آزی خدا خواه 6 نفر شدیم. آزی جمع نغز میشد. فقط سمایلی که دو دلیت کنید و دلی تنها. خوش آمدید. سلامتی خودجیگی همه نغز. همون لایک یک شرطه فرورید. مرحمت سلکای مانی برادر دلی تنها. سنت الله دیوانه خانه نسیم تیوی را دستگیری کنه. با زنگولش التماس اعلان کسی شود با زنگولش عده دوستان. دیوانه خانه 775 من سنت الله با دستگیری کن. برادر التماس همون ویاتون رو دل کرنگ ریدم. او اختی سلام علیکم برادر عزیز. اختی برادر بشوید با زنگوله شوید کسی شود. همه همین ویای سلکاش دل کرنگ را برادر من گپای خوش خوندم میگیرم. شوید میگه اختی برو میشوم شوید با زنگوله شوید اون التماس خواهش میکنم. ما شما را دستگیری میکنیم یا دیگر شویدتون برادر. دیوانه خانه سلکت او دلیت کن برادر. دلی تنها سلکه او دلیت کنی التماس. سلکای او دلیل کاره از سری نو موندن گرید برادر کنی. خدا خواه افیری نغز میشه. 1 ساعت افیر میکنم. میری دلا خوش آمدی برادر عزیز. لایک یک شته فرور مرحمت کلوچه گیر دلی کنید التماس. بالا میرم اون کسل میشیم سر درد میکنم. داروهای هم در اپتیک ها قیمت کردگن آزی برادر رو. دیوانه خانه کی بشودی نامش نویس. نسیم بشوید. دیوانه خانه بشوید. روپو بشوید برادر سنت الله روپو وقتی بشوید دستگیری کنید با زنگولش دستگیری کنید التماس. دیوانه من وقتی شده تا 771 شدی برادر عزیز. سلکات و دلیل کاره مرحمت آدم ها به دستگیری کنید. کسی لایک نمون در لایک مونید آدم جمع میشه منو دستگیری میکنم. دیوانه خانه سلکات و دلیل کرنگی. نمبر تلفن ده مونداسی دیوانه خانه نمبر تلفن ده سراز
удуд кардан гир бради номер телефонда удалит кун бо номерам Суннатулло мегӯяд ахти теҷе шудум брат биша мана марҳамат бародаро дед бародаро нависозан шудосанд бо зангула шудосанд шавед медон бародаро агар мурғо намегирехтан имрӯз 1100 мебиромдем 1200 мешунеми мондем 1500 чанд намида хатлон дастгирӣ кунедон бародаро канали нав Хатлон олсе бародарам канали нав бародаро дастгирӣ кунедон наша Фаррух блогер бародари азиз раҳмат хуш омадӣ ҳамирӯз эфир кардӣ эфир албаб даромдам лайк мондум просто телефонам куличони мондум брат коруму дидам бародаро ҳамин Фаррух блогер 8 канал дора бо 8 канал меша дастгирӣ кунӣ бо дастгирӣ мекуна дар эфирош бетон девонахонаи дар эфирош бетон ки бародар ягонта шӯхо Суннатулло Раупова поддерживать кунедон Сиратулло Раупов 226 шудам мегӯяд ахти ба худо коментмон бо 5 канал дастгирӣ ахти 5 канал актив Суннатулло ахти дастгирӣ кун илтимос Насим бародарам силка боло рафтоза удалил кун илтимос бародарҷон бародаро Фаррух блогерев дастгирӣ кунедон Насима дастгирӣ кунед ахти дастгирӣ кунед девонахонаи дастгирӣ кунед ин Муродило Боев ин девонахона оҳо ҳисори шодмон нум лайк ба раҳмат бародари азизи мои дастгирӣ кунед хуш омадӣ бародарҷон хуш омадӣ раҳмат бародар ахти бародар бахшиш агар хато хондаста бошам бародаро дигара дастгирӣ кунед бо зангулаш дастгирӣ кунед илтимос Сиратулло Раупова дастгирӣ кунед Насима дастгирӣ кунед Хатлон 03 дастгирӣ кунед Насима дастгирӣ кунед Фаррух блогер дастгирӣ кунед Расула дастгирӣ кунед эфир кард ҳамирӯз ки як эфири якумаш будем бародарам дар эфираш будем эфираш хушрӯй гузашт бародар Расул силкаҳои одамо болора залал дора ахти брат силкета удалӣ кун дар боло рафт бародаро илтимос силкотон удалит кардан гиредон ахти 2 силка дар боло рафт бо силка мондозӣ Фаррух блогер шудум шуморо мешавед мегӯяд ахти ҳисори шодмона дастгирӣ кунед ман ҳамин гапҳои шуморо хондам шумо силкаҳои удалӣ кунед Фаррух шудум мегӯяд Хатлон 03 хуш омадед бародаро ҳисори шодмон девонахона шуд шавед девонахонаи Муродило Боев бародари мо удалит кун илтимос Зебо ТВ хуш омадед ҳазор раҳмат 13 лайк ба ҳамин Зебо ТВ пашкаи дастгирӣ кунедон илтимос бародаро силкотон удалит кардан гиредон ахти шудум 250 мегӯяд Фаррух блогер Фаррух мегӯяд ахти шудум ахти удалит кардан хая дигар бишавед бо зангула шавед Сиратулло мегӯяд ки бародаро 174 шудум ҳисори биша ҳисори шодмон биша бародари азиз бародаро силкотон удалӣ кунедон Сиратулло бародар Насим силкотон дар боло монд бародарои азиз силкои удалит кардан
ҳазор раҳмат барои фаҳмиданатон. телефон шудам 250 гуфт 174 кимо. хатлон мегӯяд Фаррух мешавӣ ё далши брам. хатлон бошам Фаррух ака блогер. хатлон дастгирӣ кун канали нав бародари азиз Янга Волго. раҳмат бародари азиз омад 14 лайк. марҳамат клаб бародар ключи қаб барои лайкат раҳмат. бо инҷа навис Хисрот Шодмон Сиратулло ҳастам. ман да Зебо ТВ навистанд ки 773 девонахона шудам бо зангула. шумоам бише девонахона Муродило Боев. вай бародаро ин номаша как вай минят мекунад, как перчатки минят кардан мегирад. бародаро шаветон ин Муродило Боев. вай ҳамун силкҳои удалил кунедон. бале шидагиам шумо ака Расул мегӯяд. Зебо ТВ дастгирӣ кунед бародаро. Сиратулло 174 шудум мисор бушам мегӯ силкҳои удалил кунед. алло Янга Волжа бародари азиз силкатамон ахи 251 шудум мегӯ исори Шодмон. ахи силката удалил кун. Сунатулло Раупов силкатамон удалил кунед. илтимос мекунам силкҳои фақат удалил кардан гиретон. хоҳиш мекунам барои шумо. илтимос бародаро ҳами як болои назар кардан гиретон. касеш аз пишат накунетон. эфира касе гӯяд ки куш баъд мекушум эфира намекушум. касе нашуда ман ҳама одама предупреждание ай мегӯям. чӣ ба нашудӣ гуфта. раҳмат ҳисор ахтӣ мегӯяд бародаро. девонахона янги шудам дарам брат. девонахона мегӯ Зебо ТВ мегӯн меше ё на девонахона Зебо ТВ дастгирӣ кун ки дар гӯш шуд мебурум. янги Волг мегӯ брато дастгирӣ кунед бародаро. бо зангулаш дастгирӣ кунед силкҳои удалил кардан. Сунатҳо Рафул мегӯяд ҳисор мешим ё брам. бародаро ҳисорро дастгирӣ кунед. Сунатулло ҳисор башавед. рустам хуш омадӣ. салом бар алейк бародар. лайка зан як чатаю биё. марҳамат бародари азиз рустам. бародаро рустамро дастгирӣ кунед. ҳисори Шодмон силкат дар боло бародари азиз монд. илтимос силкотонро удалил кардан гирем. ман гапҳои дигарро хонам фаҳмед. ка раҳмати калом бародари азиз. девонахона ҳамин ҳамара гӯям тура нагуфта сразу удалил кардан гир. хатлонро дастгирӣ кунед. девонахонаро дастгирӣ кунед бародаро. якдигарро дастгирӣ кунед бо зангулаш. илтимос зангула ягон залал надорад. девонахона дастгирӣ кун брат. девонахона дастгирӣ кун. охи янгиш девонахона шуд калон. девонахона ба дига каналат бо бачо шав воесли баъдива кунед бародаро. хатлонро дастгирӣ кунед. Фаррух блогер дастгирӣ кунед бародаро. Фаррух блогер 8 канал дорад. илтимос чӣ ба ин хел мекунед. ҳамин мебинед мефаҳмед бо силка монед. ҳамин шуданам зарару шавад. ба силкаи мо ин хел накунед. охи дӯстон Зебо ТВ дастгирӣ кунед бародаро. илтимос ҳамин қавона силкада удалил кун. Сунатулло Раус бародаро. ҳамин Зебо ТВ-ро дастгирӣ кунед. апашкара кунед бародаро. мобайни мо якта номи заифа духтара апашка якай дар мобайни мо дастгирӣ кунед. илтимос мо мардем ку бародаро. девонахона дастгирӣ кун мегӯяд. ман хондам ҳамин чиза. 15 лайк раҳмат. кенжа кизаллоков. спасибо что приходил к нам. пожалуйста ключ. я вам ключ дам. пожалуйста дружите с другими людьми тут. добро пожаловать к нам. хатлон 07 менеса як чил нести шудам шав. кира нависи хат. бародари азиз силкаи удалил кун. девонахона дар куҷо шуди. силката удалил кун. дар боло рафт. силкотон удалил мекунедон. илтимос
боз илтимос Насим бародари азиз силката удалит кун да боло илтимос баро Сунатулло ҳасе мегӯ Зебо ТВ ки ҳова силкотон хатлон мегӯ як чил шудам Насим бародари азиз илтимос силкот бисёр боло рафт 3 та шуд Насимҷон илтимос бародари азиз силкота удалит кун илтимос мекунам силкота удалит кунетон бародаро ҳамин силка 5 та боло 6 та боло рафт илтимос удалит кунетон Насимҷон 22:09 ба силкат монд удалит кун сори шонун бародари мои дастгирӣ кунед тавозуи қад салом алейкум ҳамада содир хубин ҳаматон хуш омадед ман ҳам хуш омадам дастгирӣ кунед якдигара тавозу хуш омадед раҳмати калон бародар бародарое ҳастанд ки намегӯяд лайк мо худошон мондан мегиранд бародаро ҳамин шави лайк ҳамин шата фуроре одам мешавад давно ман шуморо шудагиам не ки шумо нав шудед манда ана Сиратулло бародар дидӣ охир чӣ мегӯям апашка тавозу раҳмат бародар ман боварӣ дорам ки шумо безлайк ягон вақт намеред Сиратулло илтимос силкотон удалит кунед бародаро силкотон удалит кунед ман хатлон Насим меши ман шудам Насим бародари азиз ҳамин хатлон 03 дастгирӣ кун нава Сиратулло нависанд 246 янги волг шудам янги волг Сиратулло шуд бародари азиз бародар Сиратулло Насим силкотон удалит кунетон Сиратулло 22:10 ба силкат да боло рафт бародари азиз илтимос ҳамин силката удалит кун ман ҳамин ки ба шудӣ ту ба ячхо намехонам қарат мебурод силкои удалит кунетон тавозуи қанд мегӯ хатлон 109 шудум навбати шумо жда дорам хатлон 03 ра мегӯд ба холам тавозу хатлон бишав бародар да тавозу бо дига каналош эфирош биё дастгирӣ мекунам 12 канал дора хатлон обязательно ҳамин бародар бишав ҳама шавад якдигар бародарон бо зангула шавад ин мардум эфиро дорам бародаро касе манда меша меравам мешавам бародаро шавед мегӯд Фаррух блогер мешавам ҳаматон ба Сиратулло ман дастгирӣ кардам колокольчик ашқади брат мегӯяд янги Сиратулло янги волг куҷо шудӣ шудата Сиратулло янги волг фақат силкоро удалит кунед ман гапҳои шуморо хонам илтимос Сиратулло бо силка боло рафт бародари азиз хай ҳамин старатса кунед ки силки болоро удалит кардед ба поён рафтагам амин теҷе хуш омадӣ бародари азиз раҳмат барои дар эфирҳои мо иштирок мекунӣ марҳамат кулуча қаб ҳамин шаттақади якта дар сари ҳамун вай бизан лайк хуш омадӣ Насимҷон Макс друг мой спасибо что заглянул и лайк жми пожалуйста ключ дам ты только запомни став лайк и удаляй свой ссылку сразу бародари азиз пожалуйста вот тебе амин бародар ман вая ключа додам як бинги ключ рафт бахшиш ягон кас агар гапҳоша нахонда бошам бародаро Зебо ТВ Фаррух блогер шудам бо зангулаш шумо ҳам шавед бо зангулаш илтимос мекунам бе зангулаш нашавед илтимос хоҳиш мекунам Зебо ТВ-ро дастгирӣ кунетон илтимос якта апашка дар мобайн Зебо ТВ апа хоҳарем намедонам бахшиш де апашка мегӯм хай залал неста ҳурмат ҳамиқа хуб аст можно ссылку Макс только лайк став пожалуйста роҳати оф салом хуш омадӣ фақат ссилкоро удалит кунед илтимос Макс пожалуйста ссылку сразу удаляй ана бародаро бо одамои нав омадосанд дастгирӣ кунед ключа додум роҳати офлайн ключа додум бародар лайка зам зебогӣ 539 шудум мегӯяд Фаррух
кулуча додум арҳамат гир кулуча Гулия Шарипова пашка хуш омадӣ, раҳмат барои омадан. Лайка якта шата зане кулуш доре. Бародаро силкои удалит кард, дар боло удалит кун. Ҳаст ман ин бародаро мекунам. Макс силку удаляй, жду всех на чай. Приду на чай, Макс удаляй, Сиратулло удаляй силку бомонед аз нав. Илтимос бародаро силкои удалит кунед. Кто понимает, пожалуйста, помогайте и ссылку удаляйте. Салом ба ма Гулия Шарипова пашка хуш омадед, марҳамат кунед. Фаррух я приду жду вас. Фаррух я приду жду вас. Макс ты же если по нашему не ошхонаи Хатлон хуш омадӣ. 20 лайк ба 1000 раҳмат бародари азиз, марҳамат кунед. Силкои ҳамин удалит кардан гирем. Ман гапи шумо намегӯям, мехонам 3-4 бор дар корша касе навишад ҳамчиза калам бо мемонад, мегӯям ки фалонча шуда буд. Пожалуйста, ссылки удаляйте, мондам ако. Гулия Шарипова раҳмат апашка мехоҳаред, мебахшед. Апашка ман ҳамаро апашка мегӯям, айла агар қаротон набуро калон ҳисоб мекунем, не ки ман ҳурматам ҳамин барои гуфтан. Зебо ТВ мегӯяд Гулия Шарипова неки маҳкама намедонам чанд шудум. Зебо ТВ апашкаам дастгирӣ кунед Гулия Шарипова. Макс ты ссылку наверху удаляй, не оставляй. Хатлон бародар силката удалӣ кун бародари азиз. Ҳамин 4-5 боло рафт мондан гир. Касе биши мегӯям ман инҷа ошхонаи Хатлон приду гости жду доза Макс. Ошхонаи Хатлон Сиратулло мегӯяд да ки бишам тез мешавам. Сиратуллои дастгирӣ кунед бародаро. ҳамин адиграи бо зангулаш кунед. Тавозӯ мегӯяд Хатлон жду. Хатлон 03 бародар. ҳамин тавозӯ уже дуюм бор ми сеюм бор нависота баради азиз. Макс силка скрит да роҳати лай мегӯяд хабар гиред. ма админ барад якта комент мон ман даромада каналат ба чандтаи лайке намонда бошам, лайк мемонам видеоот бо яхелаш ба комент мемонам. обязательно баъди эфир ман бисёри мардум ба лайка мемонам бародаро, комент намонам, лайка мемонам. ҳамин лайка монетон шумонам ба илтимос. обязательно комент намонам, лайка мемонам. бисёри одамо ба ҳасте ки пропускат мекунам. Шаҳбоз 96 хуш омадӣ. 21 лайк ва раҳмат бародар, да боло гузар. Шаҳбозҷон роҳати офлайн илтимос силката удалит кун. Макс брат, сейчас я тебе отправлю заблокировать 4-5 Макс, пожалуйста, ссылку удаляй. Одам мешудоза бародар удалит кардан гир. Як силка бо 22-18 ба силкат мондаги. Макс, у тебя 22-17 удаляй ссылку или как? Я хочу просто прочитать, кто раҳмат зинда бошед. Гулия мегӯянд Зебо ТВ роҳати офлайн силкотон дар боло бо ҳаст оли барояд удалит кунед. ҳеҷ ки манда намеша родио офлайн роҳати дастгирӣ кунед бародарон. чӣ ба намеша сори шодмон манда шуди шумода 176 шудам мегӯ. бародаро илтимос удалит кунед. ягон кас боша ёрдам кунад гӯд удалит кунад. Макс штех ну ссылку свои вовремя. роҳат бародар силкот дар боло мондосад. бародари шумо ки бахшиш ягон киса Насим ТВ силкат дар боло. Насим бо ини болоро удалит кунед илтимос. залал дорад эфир бародаро. ман мефаҳмам яхело диджей ҷинг. бародар хуш омадӣ. лайка як шата зан. ман ҳамин ключа барои худат аз они худат мекунам. марҳама лайка задӣ бародари азиз. салом бар алейки туям. бародаро илтимос силкои удалит кунед. мана марҳамат. диджей ба ключа додем. марҳамат. фақат силкои удалит кунед. пожалуйста ссылку удаляйте. Макс ты уже должен научиться. Шавкат Бек салом алейкум ба ҳама.
Shavkatbek Adash xush omadi barodar. Аму лайк я шата фурор марҳамат ман кулучату падарка мекунам Адаш. Постоянный подаркоты удали каранги его. Диджей, спасибо за 22. Конечно, брат, ключ тебе, Насим, брат Джон. Дигар ба дастгирӣ чӣ хел куна одами нав ёд мекуна хатло ҳамин роҳат ба ҳасти ҳамин роҳат бародарои Насимҷон 2 силка да боло брат. Ту бачаи тоҷики хутумое ки бародар ҳашу 20 ба 1 таш ҳаваи поёнтараша нигоҳ кун бо буд удалит кун Макс ти силку свои удали. О раҳмат Насимҷон. Макс тебе же по-русски сказал, ну намо илтимос гӯ ман шудам ҳисори шодмон Фаррух блогер мегӯяд шудам шавохӣ чанд бор уже навис дастгирӣ мекунем ки дастгирӣ мекунем роҳат ошхонаи роҳата гуфтоза бехолам тавозуи қад бародар ту ба ин хел одамо вай каросан кани меши ё не ошхонаи ин кира гуфтози тавозу ошхонаи хатлон инҷа роҳат гуфтӣ бахшиш ягон каса гапаш хато хондоза бошам бародаро меҳмон шавед меҳмон мешавам мегӯд диджей ҷилигул ҳисори шодмон жду куҷо шудӣ ҳисори шодмон да ҳаминҷа буд ку бародаро кани ҳисори шодмон хатлон чанд бор пурсид бародаро силкои удалӣ кунед бародаро роҳат менависам ман медонам да кӣ шудагиам бо диша канал омада ман шавед мешавам бародаро ҳамин роҳат ба шавед ҳаминҷа чанд каса гуфт кӣ шуд кӣ нашуд бародаро ҳамин роҳата як дастгирӣ кардин кунед Шавқат Адаш бародар Шавқат о раҳмат Адаш дия ҳамту номата гирифтам силкара фаҳмиди Сиратулло илтимос бародари азизам вая удалит кунед ҳамон силкара диджей бародаро ҳамин силкаҳо удалӣ кунед ман гапҳои шуморо хондан гирам брат силкамон тавозӯ мегӯ ошхонаи хатлон мегӯ брат силкатамон тавозӯи силкатамон ошхонаи хатлон пурсидозад дастгирӣ кунед якдигара бо зангула шавед як лайка занед одамои нав биёянд Фаррух блогер мегӯяд ки ки атминид кунад ҳисори шодмон ё ки атминид кунам ҳисори шодмон мегӯяд ҳисори шодмон куҷо шудӣ Фаррух блогер уҷа чанд бор дар бол хуш омадӣ бародари азиз 24 лайк раҳмат салом ғарибон ҳазо хуш омадӣ бародар ҳамун лайка як шата фуро марҳамат ва гир кулуча мана бародаро одамо омадосанд хоҷиго хуба Иброҳим Каримов хуш омадед бародар лайка як шата сараш фуроретон тавозӯ мегӯяд коми шава рақамаша нависад бародаро рост мегӯяд тавозӯ 200 кардам ку чӣ 2000 кардам акай тавозӯ шумо чӣ 200 кард шумо 2000 зиёд будед ё акнун 2000 шуде бра бародаро силкотон роҳат мегӯяд да як моҳ 2000 кардед тавозӯ бародар тавозӯ канали дигрангеша заблокировка пишти менавим бародаро силкаҳо шумо удалӣ накардам опа да боло Сиратулло силкара удалит кун бародари азиз да ҳаминҷаи барое ки ба ҳамин силкаҳо Шавкат бародари ман Адаш смайли қади намон вайда илтимос манам смайли кардед манам бародарам тавозӯ якта канали хушрӯ дошт бисёр чизоро дастгирӣ мекард ҳамин чизоро гирифтам заблокировка кардам фаҳмед салом лайк раҳмат тавозӯ мегӯяд 242 диҷей чикули шудум навбати шумо тавозӯи дастгирӣ кун эфир дорад 12 канал дорад инҷа Фаррух 8 канал дорад бародаро бисёри мардуми якдигарро дастгира мекунанд шавед бо зангула шавед илтимос ку забони ман бидони ки мани осмони тавозӯ рӯи силка
ҳо аз рӯи силка, аз рӯи смайлинг, аз рӯи ҳарфҳои калон обунанависӣ пурс мана бо номуроша гирӣ чақчақ кунӣ. Нахоҳ ман дурӯғ гӯм бародаро. Тавоза як бародарам охир нахоҳ ман ҳамин бача хакер хуш омадӣ бародар. Як шаҳта зам вая лайка Шавқат бародар адаш намон смайлинг менин занголочкаи салому хелида убират кун. илтимос мекунам. удар бол силката удалит кун бародари азиз. бародаро ҳамин касе эфир кунад бо касе силкош боло равад 1000 рост нашуда ё вай мекунад мегирад жало вай мекун удалит мекунад. дидед чӣ мегӯяд Тавозу бародар хонетон. мо бед якдигар дастгирӣ кунӣ омдем. Тавозу барад силка да боло удар бол силка да боло пишти аз силкаи пишти аз смайлика удалит куна. Тавозу бародара дастгирӣ кунетон бародаро илтимос. Насим силка да боло рафт бародаро. гапҳои як хел одамои нахона 1050 подписчик дорам. роҳат маладес бародари азиз. Сиратулло силкотун да боло илтимос. салом ғарибон мегӯяд ки бародаро дароед то охира хатиётон. Сиратулло шидум Иброҳим мегӯяд Сиратулло силкотун бародаро илтимос. ҳар яка хакер мегӯяд радноё ҳама каса дастгирӣ. сори шодмон ҳаминҷа Фаррух блогер чам. Шавкат мегӯяд касе дигар мекуна мегардона. удар бол силкотону боло нигоҳ кунедон. Насим жду 142 мегӯяд. ман ҳамин ваям парвози баланд салом хуш омадӣ барои лайкат бародар. марҳамат кулуча қаб додам кулуча админ кулуча додата бародар. Азизбек лайка жми кун пожалуйста кулуч бери бародар хуш омадӣ. салак интернет сусан боша ҳозир ки ман кулучатонро додозам бародаро. фақат лайка шатақати фуроре Иброҳим хакер жду Насим жду ду каса жда дора удар бол бародаро шаветон. хакеру Насима чаҳо дигар 1000 мешавам. 50 дигар 1000 мешӣ. манам ҳамин қариб ту барӣ бародаро. ҳамин силкои боло ёдалӣ кунедон гапҳои бачаҳоро хонум илтимос. 50,000 гуфта будина 50,000. Иброҳим менависад ошиқони хатлон дуюм бор сеюм бор нависозанд жда дорам шавашона шудин. хакер мегӯяд кани радноё мара дастгирӣ кунӣ. салом ғарибон шидагиам. Фаррух блогер мегӯяд Фаррух омад ошхонаи ҳисори шодмон шаваша. Иброҳим мегӯяд ошхонаи халка кунӣ бародар. дорен бародаро то охира қатиётон. салом ғарибон мегӯяд то охира қатиётон. Тавозуи қад мегӯяд удар бол 708 шудум шав жду тибя. Тавозуи қад ба дастгирӣ кун удар бол шудаста. удар қатин радноё қатият хакер мегӯяд фақат силкотон ода кунед. диҷей мегӯяд ки Сиратулло шудум биша бо зангула шудум шавед ошиқони хатлон. Иброҳим уже 5 бор менависад бародар бишав ошиқони хатлон силкотон одалӣ кунедон. хакер мешӣ ё бирам. Сиратулло мегӯяд хакер мешӣ ё бирам. Шавкат бек жду Шавкат бек адаш тавозуи ждат кароза. удар бол силка партов мегӯяд. удар бол силка ки партод удар бол номаша навис. хакер мегӯяд ки Сиратулло раднои силката мон. ошиқони хатлон удар бол 708 бо зангула шудум. бародаро силкаи удалӣ кунед. ман гапҳотонро хондосам илтимос. удар бол 218 тавозу мегӯяд. тавозу бешуда удар бол шуд тавозу. Фаррух блогер силка мондоса. Фаррух блогер манда ҳастӣ ҳисори шодмон мегӯяд. дар эфири насиҳат шудум мегӯяд. ҳисори шодмон гуфтоса. бародаро силкотонро кунед. Насим
тавозу мегӯяд Насим ТВ 143 шудум шав 18 дорам. Фарух блог мегӯяд салом гарибон шудум 18 дорам ата мегӯяд. Ошиқони Хатлон мегӯяд дар бол баша манда. саломи гарибон мегӯяд кадоме ки дар канали мо даромада силкааш партод силкаотонро мемондагетон дар бол мегӯяд силка мемонад. Ошиқони Хатлон Иброҳим бародаро болои хабар негиртозам илтимос мана ҳамин хел рафтан гирам ман кани акнун бо куҷо мондам на Ошиқ Иброҳим Каримов ти манда кай шудӣ. Ошиқони Хатлон мегӯяд Иброҳим Каримов кай ту мамба шудӣ. дар бол силката удалӣ кун радной кун меҳрамат кунетон хакер радной кун меҳрамат кунетон мегӯяд силкотон удалӣ кардан гире бародаро. тавозу мегӯяд Насим ту 18 Насим ҳамин тавозу чанд бор уже навис бародари азиз илтимос шав охир. Фарух мегӯяд сори шодмон куҷо шудӣ ман мешавам ё на манда ман барвақт шудагиам мегӯяд. Ошиқони Хатлон дар бол отписаться кунам намеши манда. Ошиқони Хатлон мегӯяд дар бол отписаться кунам бародаро кани Ошиқони Хатлон жду дар бол мегӯяд бародаро силкаотон удалӣ кунетон хакер 18 дорам шав 18 тибя дорам мегӯяд. тавозу хакер тавозу тура 18 дора Сиратулло мегӯяд хакер мерад эфир аз нав рафт илтимос накардем ана хел шуда мана бародаро эфира бурид эпа эфири дигарангӣ шуд сар шуд меравам. бародаро ҳозир ко эфири дигарангӣ сар шуд меравам илтимос ҳамин силкои ғиз удалӣ кунед эфир да сар шудаги уже ман да эфир меравам бародаро ҳамин силкотон удалӣ кунед намегирам кулучотон сраза эфир дигар рафт бародаро гузаред да эфир беетон эфири дигар эфир бура бародар ҳамин да канали ман дига эфир сар шуд илтимос силкотон удалӣ кунедон эфири нав ва бетони бародаро илтимос силкотон удалӣ кунедон эфир кулучотон мегирам не ки бародаро эфир нав шуд инҷа ба намонетон. сори шодмон ҳамин бачаҳо фаҳметон ман да эфир да дига эфир силка удалӣ кардозам бародаро касе да эфири ранги омад лайка ҷиқ меравам. Сиратулло эфири нав рафтоза бародаро буроетон да ин эфир илтимос мекунам эфир буридам эфири ранги нанависетон илтимос
کی در افیر ایره اومد برادرها التماس خواهش من همین که شما پروس همون سلکاتون رو دلیت کردم همون افیر برایتون التماس من برادرها کانال من دایم رو دوبارم التماس برادرای اهل اسلام کی در اومده افیر خوش اومدیتون نه سلکای او در این همون افیر حالی هم عاشقان خطلا مونده رنگی محکم کرد یوتیوب نمیدونم سلکی کی بالا رفت یکان سمایلی شد برادرای اسلام با همتون خوشی روزگار تنی صحت میخوام افیر گنده مازش رفت و سکنی من بینم در این افیر که اومد پروستو دیدون برادرو کی ده همیجا برادرو ده افیری ناف کنی یا آواز کنند برادرو عزیز ده افیری ناف کی برادرو باشد سلکوش اینجا سلکه نمونید هم برادرو التماس وخ بالله انسانای خوب ایفیر و رنگی همین اینترنت توار بلد اینترنت بانی در ایفیری ناف که اومدگی برادرها کنی نویسیتون بینم خیلی ایفیر میرم ایفیر برید